Today's and buenas todos hands igual si Senhora Mesa, Maestros Moro Harriet German Elemental. Antes de estar doutor e Renevisa, especialmente para e GDOE na estudianticia Harriet German. Malago na bairro Nayon Donkey na Jesus Masi para si Senhora Mendiola, Rufina Mendiola, ni por tempo SPP empenho para una posible e material para a Maestros Moros e estudianticia. E hoje si Dr. Lara Souders e si Dr. Bedances Donkey na Jesus Masi na una tsetungi lugi finaizetsu para a Maestros Moros training para a Maestros Moros por esse na parte educational gap. Pues anay planenia esti hasu hantu na gov importante para tatsogi leksyon para ta hagu azusia ni famago ni necesita waha leksyon za pono fan paro napalingui tiningonia. Pues mientras mangaid este na tempo ni coronavirus na pandemic bairro pati hapa itiningo za para bairro sangania hamtu Hussein agradeci hamtu sa hamtu lopi muna hasuzu por este na project. Pues senapa mas revista y GDOE Lini'e zan GDOE Mision, GDOE Vision, GDOE Mission. Upega Harriet Truman Winnie sa mamanana guizu isa Harriet Truman lo pare kumalo na Maestros Moros sinya un laknusa y Harriet Truman Winnie za un fanabri estudianten Mision y general. Y otro lo que ni para revisa y palabra ni haani zan isinangan. Pues cada para bay utsogi video siempre guaha palabra ni haani zan sinang. Word of the day and the sentence, okay, or phrase using that word. Sinangan ni tau sa I palabra ni haani. San hafamas mara za revisa. Pues estudiante, maila ta taitai, read taitai, maila ta taitai I Mision zan Lini'e, okay, finana na Lini'e. GDOE Lini'e, tori estudianten Harriet Truman, mangai respetu, mangai responsabilidad, zan manlistu para I Lini'e. GDOE Mision I comunidad educación ma prepara todo estudiante para I Lini'e. Ma advanza zan excelente zamanai soportación. Pues para dirihan na minaguf Ufanagu estudanteku giza Harriet Truman I GDOE Lini'e gi lalai na pati. Pues para hamzu asti malata sobi GDOE Lini'e gi lalai na pati. Un hasu repite después si Señora Mesa. Okay? Tori estudianten, Harriet Truman, mangai respetu, mangai responsabilidad, zan manlistu, para I Lini'e. Pagu bakti bahu repeated my sensu, okay? Bahu sangan pinanana pues hanzu un repeat. Esta? Male. Esta. GDOE Lini'e.
Tori estudianten, Harry estrumen, Mengai respeto, Mengai responsabilidad, Zan menlistu, para ilinala. Go maole. Zampare mandikiki malatotogwi I abiba I cheer. Hong Kong. Maole te tota. That means you did a good job. Talu. Hong Kong. Maole te tota. Maole. Pagumala sa tarabisa, ipalabra niya ani, zan isinangan. Okay, pues ipalabra niya ani, word of the day, ipalabra niya ani, half a day. Okay, cosinyo repiti después guau, half a day. Maule, esa half a day kumekalenya, hi or hello. Okay, talu, cosinyo tasangan hangi fino tomorrow. Half a day. Maule. Esta. Hagu. Tatsogwi. Sinangan. Talu. Sinangan. Sinangan kumekalenya sentence, phrase. Okay, pues ta usa y palabra niya ani gisinangan. Esta. Pues half a day. Tauto Marianas. Talu. Maila tataita. Half a day. Tauto Marianas. Zankin, kumekalanya half a day, hi or hello, pues half a kumekalanya half a day, Tauto Marianas. Oh, kauntungo esta, kumekalanya hello to the people of the Marianas. Nga? Maule. Hasta 8 bye. Adiós.